Wetso nako ele bosupa mo phatleng dikgang tsa Botswana television primareng ya tsatsi la laboraro di gasa ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo ga Borone mme o kopana le nna Benson Phutego makore di tibulegela ka go leba dithogo. Kampani ya Lucara ya kgolela go dirisa maranyane a kwa godimo mo kepong ya TEME. Leloko la parlamente ya maitsebulo ya lefatshe leno re Kenneth Nkhwa a tlhokafala a le dingwaga di le 17. Ka mo tsa metshameko JD Chilisa a gapa tlotla ya monogae ya go thuma ya 800 meters freestyle swimming. Wetso khaitsedi ya ke Patricia Chobonyane o tolokolla ka puo ya diatla mme ha re tsena mo dikganyeng. Bagolwane ba kampani ya Lucara Diamond ba ne ba kopane semmuso le tautona advocate Duma Boko le khuduthamaga ya matona a puso gompieno. Kampani eo e ne ya fa matona sebaka sa go iponela ditemane tse di epilweng monogae go akarediwa maemong a bobedi ka bogolo lefatshe ka bophara e le temane e boneng kgwedi ya Phatwe monongwaga. Tautona Boko le bogetse seabe sa Lucara mo go diriseng maranyane a kwa godimo a kepo le seabe sa ditemane mo go atoloseng le go tlhabolola itsholelo ya lefatshe le matshelo a Botswana. O tshidile o nkabetse wa bega. Lefatshe la Botswana le mogwa ke mahatse ka boleng jwa temane e piwa mono le ka ha le tsweletseng ka go dirisa madi a ditemane go ithabolla gone jaana le ipelela ngwe ya ditemane tsa ditona go epiwa ke khamphani ya Lucara ya bokete jwa 2.488 carat e bonweng dikgwedi tse 4 tse di hitileng e re ka tautona Boko le matona a gagwe a simotse go itshegela tema ya go thabolla lefatshe leno mo go pharologano ba ne ba nna le sebaka sa go keleka temane e leng bonthabongwe jwa tse di tisang madi mono. The majesty, the grandeur of the Botswana natural diamond. You've seen it in all its majesty, which majesty speaks to the majestic aspirations, the values, and the culture of the people of this country, to the abiding commitment of the government to ensuring that the resources of this country benefit the people. And we must all be inspired to deliver very majestic, grand interventions in the lives of our people that will truly and meaningfully improve their lot. Go dirisa maranyane a kwa godimo mo go tsa kepo ke khamphani ya Lucara go e harologantse le dikhamphani tsa moepo go ralla mahatshe e bile go itsholeditse kwa godimo. Last couple of months they have made very substantial and historic discoveries of diamonds in Botswana, and they wanted to share with you and Cabinet and to showcase some of the largest and historic stones that have been discovered in Botswana. We are a fairly small mining entity, but extracting large stones. So every year since about 2015, we've been extracting about 2 stones or 1 stone a year in excess of 1,000 carats. So what makes us different to a typical mining entity is that we use technology. Technology that is not typically used in other diamond mining companies. So we use a technology called XRT, and how we liberate the diamonds is through carbon content. And also our processing plants would give us the opportunity to break less diamonds, so that's why the diamonds come intact. Kampani ya Lucara e tumile mo mahatseng ha go tamogontsheng ditemane tsa boleng le bokete jo bo kwa godimo e bile ina le dingwaga di le 12 e dira kwa moepong wa monogae wa Karoo Diamond Mine. Tenko e ntshitse ditemane tse dikgolo di akaretsa ya sewelo, sethunya le lesedi la rona gareng ga tse dingwe. O tshidile o nkabetse Botswana television ga Borone. Re tswelela tautona Boko a re golola ditshwanelo tsa setho go tlhoka bobelo kgale le maikarabelo a kwa godimo.
Tautona o na tswelela ka gore go botlhokwa go baakanya le go gagamatsa melao le tsamaiso kana ditsamaiso tse di thibelang go gatakiwa ga ditshwanelo tsa setho. Angela Enosa wa bega. Mahatshe le ditshwanelo tsa setho le tshimolotse go lemogiwa ka ngwaga wa 1948 le tlotlomatsa botlhokwa jwa go ipela le go itsaa motlhala gore a mme ditshwanelo tsa batho botlhe di a rekegelwa. Lehatshe leno le tshwaretse segopotso se ko metsi a manong go gatelelwa gape-gape ga ditshwanelo tsa setho di le botlhokwa le gone go sekaseka ditsamaiso segolo jang molao. Le mathata a rona a ko makgoteng a ditsheko ke jone boammaaruri jo ke batlang gore bo le tshose go simolola tsatsi la gompieno le itse gore rena le mathata a matona a re ka skeng ya re ha re ka itebaganya sa ntlha ra lemoga sa bobedi ra tumalana gore go lomo ke mathata sa boraro ra tumalana gore re tshwanetse re a rarabolole ebile ra rarabolle re tlhoahetse gongwe ebile ra rarabolle re na le tšhakgalonyana ha re ka ska ra dira jalo re tabo re paletswe go thelela. Going forward, we are going to fix our eyes on the Universal Declaration of Human Rights as well as legislative and institutional framework in Botswana, as well as policies and programs to ensure that we are compliant, not just in word, but in deed. Lehatshe la Botswana le beile monwana le tumalano di le mmalwa tse di sireletsang ditshwanelo tsa setho. We must uphold human rights. We must make sure that every single human being benefits from that which is enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. Vigilance and struggle, that's why I'm proud to stand here with you today. And you don't stand alone. We are all equal before the law. Bana ba ga repitseng enne boswa jwa bone le lehatshe la Botswana ka bophara. Tautona re botlhe ba ba hilweng boikarabelo jwa gore ditshwanelo tsa setho ga di gatakiwe mme ba sa direkegele ba tla tshwanelwa ke go di arabela. Angela Enosa, Botswana Television, metsi a manong kwa CKGR. Reselefo lekgotla la business Botswana le lone le bone go le maleba go ya go itekodisa Tautona Boko ka mosepele wa lone fa e sala le thangwa ka ngwaga wa 1971 ka maitamo a go tokagatsa tomagano gareng ga puso le makgotla a farologaneng a dikgwebo. Moeteledipele wa business Botswana NAKO a re nngwe ya dikgwetlo tse lekgotla la gago le ntse le itebagane natso kana le lebagane natso ke go tla ka methale ya go nolofatsa go simolodisiwa ga kgwebo le go gone go ngokela babeeletsi mono Botswana. A re go tshwaragana ga puso le lekgotla le go tla dira gore go nna motlhofo go dira kgwebo mono go bo go kgontsha gape lefatshe leno go nna boremello jwa puso e tsamaisiwang ke mohama o ikemetseng ka esi. Tona wa lephata la papadi le tlhabololo dikgwebo a re ka puso eno e teleditse pele maitamo a go tlhabolola seemo sa itsholelo e solofetseng go gola ka selekanyo sa 4.4% monongwaga. Seabe sa makalana a ikemetseng a tshwaragane dipuso se lejwa se le botlhokwa fela thata. Ga gona ya ka o ka ikgatholosa business Botswana ka gore ke bone tota mokwatla wa ditirelo ke bone mokwatla bogolo thata ba le ka ga ntle ga puso ke bone ba ileng gore gongwe gape ha re lebile ditiro tse re reng ra go di dira ra be re ra bone e le the private sector jalo ya no mne le go ba ruri haletsa tota gore puso e tsenang e na le bone ka gothehela tota ibile Tautona ba ruri haletse gore tota mathata a bone a ba reng ke mathata a bone kana bana le di solution tsao mme puso e tabe lebile mo go bone gore le ha ba bua mathata mme di solution ba di advance to government ka gore ke tsone tse ileng gore di ka ba ha ba batang go nna teng bo nako intsi ba ne ba bua ka the ease of doing business kana the ease of doing business e ra gone go atolosa economy go atolosa
loago lone la go dira ditiro go atolosa loago lone la go dira ditirelo tse e leng gore ko bohelong di sologela ene Motswana mosola. Go nna go ntse go buiwa ka private sector led economy gore re batla go bona itshulelo e leng gore e eteletswe pele ke bone bogwebi, mme ga gona dilo tse e leng gore ga di rarabololwe tse e leng gore di itsa tsone kgolo ya bone bogwebi, mme bo go sa diriwe sepe ka gone e ne le tshwenyo hela le letona mo go rona, mme ra kgona go bontsha tautona re mme rona re le lekgotlana la bagwebi re na le maitlamo e leng gore a tla ruragatsa netefatsa gore re tla kgona go godisa itshulelo, re tla kgona go thama ditiro mme le dingwe tse e leng gore ne di le botlhokwa mo pusong ya gompieno. Tona wa ofisi ya Gatautona Rre Moeti Mohasa re puso e ikaeletse go tlhoma lefelo le le tla thusang ba ba amilweng ke kgokgontsho ya bong le bana ba ba sotlakakiwa. Tona o buile se kwa thutopuisanong ya baitseanape ba dikgang tsa kgokgontsho ya bong mo tsatsing la kajeko. Tsholofelo Tombale wa pega. Le fa malatsi a le 16 kgatlhanong le kgokgontsho ya bong a neng a ketekwa go tloga ka di 25 Ngwanatsele go fitlha ka di 10 Sedimonthole a fedile, puso ya Botswana ka makalana a yona a farologaneng e tsweletse ka go leka go lwantsha go fokotsa dipalo tse di kwa godimo tsa dipolao tsa basadi, go sotliwa ga banna, basadi le bana. Gareng ga makalana ao go na le sepodisi sa Botswana se se neng sa tshwara dithutopuisano bošweng jaana go tokafatsa ditsela tsa go rarabolola bothata jo. Re rutuntsha ba tsa karolo botlhe mo thothomisong, tsheko, tshireletsego ya bao ba ba amilweng ke kgokgontsho. Multidisciplinary collaboration ensures a comprehensive Tirisanommogo e e dirwang ke makalana a farologaneng e tlhomamisa gore go dira tshekatsheko e e tseneletseng ya dilo tse di tlhokwang ke batho ba ba amilweng ke kgokgontsho ya bong go ka tokafatsa dipatlisiso tsa melato o, ebile e dira gore go nne motlhofo go thusa malapa ka tsela e e molemo, more effectively and ultimately bridge service delivery gaps. Go tsweletse go tlhalosiwa fa puso e le mo maitekong a go aga lehelo le le nang le ditlamelo tse di tlhokofalang le le tla thusang mo ntweng e. Allow me to announce my government's Ntetleng go le itsisi ka maikelelo a puso a go dira lefelo le le akaretsang madirelo a maleba a tla thusang batho ba ba amilweng ke kgokgontsho ya bong le go sotliwa ga bana. Lefelo leno le tlebe le na le ditirelo tse di maleba di farologane jaaka ditirelo tsa botsogo, mapodisi le ditirelo tse dingwe tse di tshwanetseng tsa thusa batho bao. police and support services. Go ne ga gatelelwa gore go fedisiwa ga kgokgontsho ya bong le melato e e amanang go tlhokega maiteko a kopanetsweng mo dikarolong tse di farologaneng e leng se phuthego eno ya malatsi a le mane e ka thusang go se tlhomamisa. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Mokganyeng e supa maiteko a magolo lephata la kgaso le inaakantse jalo le go kgalema kgokgontsho ya bong ka go dirisa bagasi ba walese le telebishene tsa lephata le go tlaleletsa molaetsa wa setšhaba go ema kgatlhanong le kgokgontsho. Bagasi ba lephata ba ne ba ja dijo tse di monate tsa motshegare le bana ba ba amilweng ke kgokgontsho ka ditsela tse di farologaneng mmogo le bao ba ba tshedileng mo malapeng a nang le kgokgontsho. Moletlo wa dijo o neng o tshwaretswe mo dikagong tsa lephata la kgaso la Mass Media Complex e ne e le go supa lerato mo baneng ka letsatsi la mafatshe la ditshwanelo tsa setho le le ne le digela malatsi a 16 a go ema kgatlhanong jalo le kgokgontsho. Mpho ke leboge ka pego. Bagasi ke bone ba ba animisang dikgang le dikitso kwa setšhabeng. Ka jalo lephata la kgaso Department of Broadcasting Services le dirisitse mantswe a bagasi ba lone go inyelana le setlhogo sa monongwaga sa letsatsi la mafatshe la ditshwanelo tsa setho se se reng ditshwanelo tsa rona isago ya rona. Lepato la kgaso le dirile jaana e le maikelelo a go gakologela bana ba ba amilweng ke kgokgontsho go ba fa lorato le go ja dijo le bone. Selo se sa kaya lorato le go kgathala mo baneng go ba tlisa moko go gola e nna batho ba ba popota ba ba itlhaloganyang le ntswa ba amilwe ke kgokgontsho. The importance ya go nna le this gathering ke gone gore go nne le discussion
where we get an opportunity ha o tswa ho tule sengwe wa go bua lo mongwe bo khona gore re ne re share information e be re simola go celebrate boleng ba rona. This is a very special day mo Botswana, especially this year. We know there are a lot of things happening today. For the first time, Botswana decided to commemorate this special day. And it happened to be the last day of 16 days of activism. Stepping Stones International is a civil society organization in 2006. We are in about 8 districts in Botswana. Me maikelo a rona ile gone go leka go ema ko pele go go thuseng government wa rona go dira tsone tsa tshireletso ya bana. Me aka re bua re wetsa yone commemoration at the 16 days activism against gender-based violence. Go maleba ibile go botlhokwa because ga se so se leng gore sa ma le lapa le le rileng, like we said, it's either we are affected or we are in it. Lepata le ne la tshwaragana le dikgobo tse di harologaneng go direla bana dijo e le go digela malatsi a 16 a go tsaya kgato kgathanong le gogontsho ya bong. Ka se Kriste ka se Bible breaking bread gore go share dijo le motho ke sesupo sa lorato. This gesture was initiated as a symbol of extending love to all children affected by gender-based violence. Me lerato le teng. VTV News Channel in collaboration with VTV1, VTV2. Re ba lepato la kgaso re na bona go le maleba gore re nne le bokopano. Mme gore re nne fatshe re kgone go ja dijo le basimane le basetsana go tswa ko mokgatlhong wa Stepping Stone International. E le tsela ya neelano botsipa jwa go tsaya kgato kgathanong le go kgontsho ya bong. Ending gender-based violence, to say let's unite, and I think this is an illustration of a united front. Bagasi ba Department of Broadcasting Service ba ne ba semelela ba apa dijo ba ipelaletsa tsileo ka go ja dijo tsa motshegare le bana ba Stepping Stone International e le mokgatlo o tlhokomelang bana ba ba amilweng ke dikgwetlho tsa botshelo tse di akaretsang kgokgontsho mo malapeng. Mpo ke leboge Botswana Television Gaborone. Le fa ba ne ba peile bana le borre mme tota bagasi ba ba welese le telebishene ba itseka pei mosadi tshwene o tiwa mapogo. Ga re tswelela mo dikganyeng tsa rona, madio a ditlhatlhobo tsa lekwalo la bosupa PSLE a solofetse go tswa mo bekeng ya boraro ya kgwedi eno ya Sedimonthole. Se se tlhalositswe ke moeteledipele wa lekalana le le tsamaisang ditlhatlhobo la Botswana Examinations Council BEC, Dr. Betshaiba Mbongwe a supa fa mo nakong eno tiro ya go tshwaya ditlhatlhobo tsa dikolo tse dipotlana le tse dikgolwane e santse tsweletse. O buile se mo putegong ya babega dikgang e neng e tshwerwe tsatsi la gompieno mono toropo kgolo Gaborone. Ke o lebogile re dipotsane wa bega. Baithuti ba dikolo tse dipotana ga mmogo le ba lekolo la boraro le bothano ba le 135,000 ba kwadile dithathobo tsa makgaolakgang tsa monongwaga. Dr. Mbongwe bole sa tiriso ya maranyane go tshwaya dipampiri tsa dithathobo e ba thohaletsa tiro ka jalo ba solegela madio othe a tantshiwa ka nako. We have these tentative days for the release of the results. Madio a lekwalo la bosupa ta tswa mo bekeng ya boraro ya kgwedi eno tsa bana ba lekwalo la boraro ke gore form 3 di ta tswa mo bekeng ya bohelo ya Hirikgong 2025 ga tsa lekwalo la bothano form 5 di ta tswa beke ya boraro gone mo ngwageng o tang. Week will be third week of February. Re ntse mo ngwageng o hitileng gona ga nna le dikgang tsa go kopisiwa ga baithuti ngwaga ono ga go nna le dikgwetho dipehela tse di amangwang le dithathobo. We used to engage a lot of people that we called checkers, so that after the markers mark,
then the checkers can count, can check. Mo malatsing a maloba ne re ga go sena go tshwaiwa e be go nna le ba bangwe gape ba batang ba thola gore a mme go tshwailwe sente mme mo bogompienong re dirisa maranyane go dira seo. It helps with that checking. So if we have eliminated the checkers for the system. Botswana Examinations Council e tlhalose maduo a baithuti a tla supiwa mo maranyaneng. Ke o lebola Redipotsane, Botswana Television, Gaborone. Wetso kanyengwe ke reng le butswa pele la parlamente ya ntha ya lefatshe leno ya ngwaga wa 1965. Re Kenneth Nkhwa o letsa tlhokagetse kwa gagabo kwa Gulubane kwa kgaolong ya botlhophi ya Tati West. Re Nkhwa o tlhokafala jaana ga gabella dingwaga di le 100 ka Seesemane centenary. Mme a le dingwaga jalo di le 77 97. Re Nkhwa o nnile mo parlamente wa kgaolo ya Bokone Botlhaba go simolola ka ngwaga wa 1965 go fitlha ka ngwaga jalo wa 1989 a emetse party ya Botswana People's Party BPP. Re Nkhwa e ne ile ene setlhare sa bofelo go nna moriti setlhare sa mabutswa pele a parlamente a maitebolo a lefatshe leno e le parlamente e neng e tlhagolela jalo tsela ditlhabololo tsa lefatshe leno. Bethany Mando wa bega. Motse wa Gulubane o ne wa dira ditso ka ngwaga wa 1965 ka go roma ngwana wa motse o go nna leloko la parlamente ya ntha ya lefatshe leno ka fa tlase ga party ya kganetso ya BPP mo kgaolo ya botlhophi ya Tati West pele e ka nna Bokone Botlhaba ka nako eo. Re Nkhwa o na tshegetsa maemo ao go simolola ka 1965 go hitha ka 1989. O na tlogela dipolotiki ka 1999 a sena go nna modulasetilo wa khansele ya Bokone Botlhaba go boela gae go tsweledisa ditiro tsa selegae. Ka jalo mo dingwageng tse di herang bongwe tse di hitileng o na simolola go sa tsoga sente go hitha a thokagala mo sepologong wa beke eno. Our father, the old man, Mr. Kenneth Nkhwa, is late. He passed on Monday morning. He's not been well for some time. He's been in and out of hospital. As a family, we are saddened by the passing of a father figure. Leeto la dithuto tsa gagwe le simolotse kwa Gulubane a ba leba kwa Francistown kwa African School a ba tsweledisa kwa Afrika Borwa kwa Tiger Kloof. Morwadie mme Taboka Nkhwa a re ba ipelela bothito jwa lerato la dingwaga tse di 77 jwa ga Rabone ka ebile a diretse setšhaba. One of the things that he was also very concerned about was the lack of access or limited access to schools because of issues of school fees. Remember, we're a poor country. Remember, we're drought-stricken. Most families could not afford a meal, let alone to pay for school fees. So these are issues that they debated, and these are motions that were passed in Parliament unanimously. And when in 1972, the government of the BDP decided to stop the teaching of Kalanga in schools, he went around and addressed the public on that issue. And they raised the issue in Parliament as well. That's all the marginalized tribes. He was speaking for them. And this was a human rights issue. Moeteledipele wa BPP Re Motlatsimolapisi a re Re Nkhwa ga e sa hetogela maitamo a party ya gagwe ebile mowa wa gagwe o tla robala ka kagiso ka jana a bone puso e hetoga go tswa mo BDP go tsena mo UDC morago ga dingwaga tse di 52 ba ntse ba kgaratha. Kwana lwa ka lahatse la tatile ne le tsereke le tati company ona lwa ka lone go ithala go mpeng ga robala o tsamaya yana le gore ha ise a ka hetogele maikano a gagwe maikano a go nantsa a tshwere a lwela e kgarathelo ya Batswana mme re ka leboga ka gore
o tsamayana morago ga sone puso e hetoga re ka re ene o sego o tsamaile a utula molaetsa gore ya puso mme e hetogile lekgotla la gago la UDC le Mozambique Prosperity Partner 2 ba tsere puso re Nkhwa o setse ya kila tlotlomadiwa ka ditota tse di harologane ke botaotona ba pele ba lefatshe leno ebile leina la gagwe le reeletswe maharathata a tsela kwa Francistown go leboga bonnato jwa gagwe go direla lefatshe leno. Every time we go through the interchange, we're very proud and we look forward to more developments around the interchange so that our interchange must really become a center of tourism. Moswi o tla bolokwa ka matlhatso ano. Bethany Mantu, BTV News, Bulubani. Re tsena mo go tsa mafatshe a selere le mo kgaolong ya Afrika kgotla kgolo ya ditsheko kwa Zambia ya thotse gore tautona wa pele Re Edgar Lungu ga ana tshwanelo ya go emela ditlhopho tsa botautona le kgetho la boraro ka tlholo e tla morago ga gore Lungu a supe ngogola gore o batla go boela mo dipolotiking mme go tlhalosiwa gore paka ya gagwe ya botautona morago ga go tlhokagala ga tautona Michael Sata go tloga ka ngwaga wa 2015 go fitla ka 2016 e tsewa e le paka e tletseng. Re Lungu a re ka tlholo e tlotlelediwa ke moa o e seng ngone wa sepolotiki o lebisitswe molato kana melato ya tshenyetso setšhaba le tsietso mmogo le mohumagadi wa gagwe le balelwapa la gagwe tse ene a dumelang gore ke tsela hela ya go mothibela go emela botautona le kgetho la boraro. Mothusa tautona wa pati ya ga Lungu o boletse gore ga a tshwengwe ke tshwetso ya kgotla ya ditsheko mme o tla tswelela ka letsholo la go bapatsa tautona mo ditlhophong tse di tang ka ngwaga wa 2026. Mo go sa bofelo lekgotla le le tsamaisang ditlhopho kwa Ghana le tlhomamisitse fa tautona wa pele gape le moeteledipele wa kganetso Re John Mahama e le ene mofenyi wa ditlhopho tsa botautona tsa 2024 monongwaga. Mahama o fentse ditlhopho tseo tse di neng di tshwerwe ka tsatsi la matlhatso tsatsi la mapeo ka 56.6% wa batlhophi fa ntlhopheng wa phati e busang o e gape le mothusa tautona Re Mahamudu Bawumia ene a itswetsegela ka 41.6% wa batlhophi. Pele ga ditlhopho tsa kwa Ghana di rola semmuso go na le matlhatsedi a sa belaetseng gore phati e busang e ya go latlhegelwa ke ditlhopho. Mothusa tautona wa Ghana Re Mahamudu Bawumia yo neng a phadisana mo ditlhophong tse o ne amogela gore o latlhegetswe. Tautona o latelang o tshepisitse legato le lešwa kwa lefatsheng leo le tshimologo ya tse di molemo. I have the singular honor as a returning officer. Ke motlotlo ke le mookamedi wa ditlhopho tsa 2024 tsa botautona go rola semmuso John Mahama e le mofenyi wa ditlhopho tse ebile gape e le tautona o latelang. 2024 presidential election and the president-elect of the Republic of Ghana. Dikgwetlho tsa itsholelo go bolalwa e le tsone tse di tlaleleditseng mo phetogong ya puso. Since 2022, the Ghanaian economy has been through a series of crises. Some of the worst crises that we've seen. O tloga ka ngwaga wa 2022 itsholoelo ya Ghana e ntse e raletse dikgwetlho dingwe tsa tsone e le tse di masisi go ntse go bona la gore puso e ntse e sokola go rarabolola dikgwetlho tse botshelo jo bo turang le tshenyetso setšhaba e kwa godimo e amile ditlhopho tse ga go makatse gore go nnile le maduo a the elections and it's not very surprising how it turned out. Batho ba Ghana ba itumeletse phenyo eo. The Electoral Commission has come out to declare him. Lekgotla la ditlhopho le rurifaditse fa a fentse ditlhopho tsa 2024. Re leboga Modimo ka phenyo e. Re berekile ka thata go tloga tsatsi la ntlha go fitla gompieno tsatsi la rurifaditsweng ka lone. Elect for Ghana. We are excited because our party won. Re itumetse ka party ya rona e fentse. Maitlamo a NDC a amogetswe ke batho ba Ghana. Ba ne ba lola phetogo ebile re e bone. Re fano go ipelela tautona o mošwa.
John Dramani Mahama. Re John Dramani Mahama e ne e le mothusa tautona ka 2009. Ka 2012 go ya kwa go 2017 e ne e le tautona wa lefatshe la Ghana. Website ya ga Mahama e nankola fa ka nako ya gagwe e le tautona a kgone go atlega ka go tokafatsa dikaele tsa lefatshe mo lefatsheng ka bophara mo mehameng ya tshwana le tekatekano, kgololesego ya babegadikgang le puso ya batho ka batho. Laoda Legwale, BTV News. Wetso re diwetsa ka tselentseng ya lo media bodisa wela ha go sena khutlwana sa motshameko kana metshameko se re se hukeletsa mekgaitsedi yake go segongwe o gonefa. Ke go leboge Benson me ke re madume we tsotlhetse ka sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe yo tla nga go nela re kgantsa motshameko e letsa Botswana tonight me ke go re letlhe a re tsena mo go tsone re simolole ka e kwa setlhweng. Mokamedi wa Botswana National Sport Commission tuelo sorufo wa khotsela go tlala Botswana Swimming Sport Association go bo le nile lengwaga o monamagadi me bile ba supile kgolo mo motshamekong. Sorufo buile se kwa pulo simuso ya kgetseno ya malatsi a matlhano ya Botswana Swimming Sport Association National Championships mono ga borone tsokolo go nyeno ka kwa madikolo a rutlogolo go ntsi ka kagiso molelekwa. Sorufo tseletsa supa gore kgolo ya lekgotla Botswana Swimming Sport Association ya monongwaga e tshupile mo dikgaisano tse di farologaneng. Ba dira bonte hela thata ke ne ke bolelwane ke seo ha mosong gore gona le national record e phaketseng e breakilwe ha go le ko Namibia ba bantseng ba goroga maabane ana le bona ba tsile ka dietsele di le mmalwa mme bile ke bolelwa gore re na le record ke le medal wa open water swimming. Be re boela ko morago gona le ba ba representileng go di competition tse di harologaneng ba ileng gore ba irile bonte o ka gakologela gore ngwagao ne re ile ko di Olympic Games mme ne re go ile di sport tse pedi e la athletics le swimming ke sengwe se se supang gore motshameko one wa swimming o dira bonte hela thata mme ano ha re lebella tsa tsijeno kana di national championships tse ileng gore di one gompieno go ithala malatsi a latelang ke itumela gore gona le bananyana ba banyenyane ba bantsi hela thata so se re ha tsholohelo ya gore tare mo dingwageng tse di tambe re bona talente o pologa ka dipalo tse di rileng. Today marks not just a celebration of athleticism but a tribute to the spirit of dedication, resilience and unity that swimming. Letsatsi la gompieno le supa maitamo le kgatelopele mo motshamekong wa go thuma mme gape ke go tla go abelana dikitso le go rotloetsana. Meets opportunity where perseverance challenges limits and where camaraderie transcends borders. Our swimmers have dedicated countless hours to honoring their craft, and today they dive into the waters to showcase their skills, inspire one another, and remind us all of the power of human potential. Kgaisano ya bobedi ya lekgotla la BSSA e la National Championship monongwaga e supile kgolo fa ya tshwantsha ngwaga ya kgwedi ya Thakole. We met with our affiliates and then they had a complaint with regards to training cycles. So because of training cycles, we thought it's best re ne ra kopana le maloko a rona mme ra lemoga fa la bona dikatiso le ntse re tsamaelana dikgaisano tsa rona mme re bona go le botlhokwa go tshegetsa dikgaisano tse. Kgaisano ya gompieno e supile kgolo fa go tla mo dipalong tsa bathumi fa re e tshwantshanya le ya kgwedi ya Thakole. 13 participants. With this nationals, we have 333 participants. So there is growth. And I think that's all because of the sponsorship we've received thus far, the mileage with regards to media and the government, and all of that come together in growing the sport. Dikgaisano tse di simolotse ka LABORARO mme dingwe ke dithopa tsa monoge le supa le se sengwe fela go tswa kwa Zimbabwe. Mo makgaolo a kgang a tsidanta Rutsiki Numanda wa stopper sa Gaborone Aquatics a fetsa memong a ntlha a lebelo 50 meters freestyle basimane ba dingwe tse di supa go ema ka bofara bobedi ka nako ya 38.33 seconds. Leano la one Manewe wa DMSIS Gators ene ga pala basimane ba dingwe tse di ferang bongwe go ema ka se le 10 e ntse le 50 meters freestyle ya basimane ka nako ya 33.92 seconds fa Josh Kurewa e ntse le wa DMSIS ene a fentse lebelo leo e le ba dingwe tse di kwa tlase ga 12. Dikgaisano tse di solofetse go ela ka Sontaga. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone.
Re santse re le fo JD Chilisa ke ena mofenyi wa 800 meters freestyle wa kgaisano ya bolosumele bofera bongwenya National Swimming Championships ya lekgotla la Botswana Swimming Sport Association e simolotseng gompieno mo Gaborone kwa University ya Botswana. Mothumio wa setlhopha sa Derel Motel School of Swimming Gators Club o fentse le tlhakorela basetsana ba dingwaga tse di lesome le motso go ya kwa go tse di lesome le bobedi ka nako ya 11 minutes and 31 seconds. Se go fatso malepa o go tshwaretse dintlha. Je Chilisa yo tsene mo lebelong le ka nako e gaisitseng kana top seed o simolotse bontle a itlhoma ko pele mme se ka tlhola le ba ko morago a le gapa ka nako e gaisitseng ya 11 minutes 31 seconds go ikgapela dintlha di le 10. Chilisa o sa tswa go gatisa nako e bofefu morago ga go fetsa mo maemong a bone kwa kgaisanong ya bomasoma mabedi ya Africa Aquatics kwa Namibia go iponela phatlhako kgaisano ya ngwaga o tlang ya South Africa Junior Championships kwa Afrika Borwa. Setlhopha sa DMSS Gators Swimming Club se tsweletse ka go tsabakela jaaka bathumi ba sone Hope Masero le Dia Divra Prakash ba gapa maema bobedi laboraro ka tatelano eo. I'm looking forward to ke solofetse go le gontsi mo kgaisanong ya monongwaga le ntswa ke santse ke lapile go tswa mo kgaisanong kwa Namibia. Ke a go la ka sotlhe go ntsha maduo le go fokotsa nako ya me. Ke solofetse fa ke tla bona SETSWANA kwa dikgaisanong tse di tlang kwa Afrika Borwa. Next year. Ntse le mo 800 meter freestyle mo tlhakorela basetsana ba dingwaga tse di lesome le boraro go ya go tse di lesome le bone Moela Mothi ke ene mofenyi ka nako ya 10 minutes 42 seconds fa Melody Saleshando a gapilela ba dingwaga tse di lesome le botlhano go ya go tse di lesome le borataro ka nako ya 10 minutes 40 seconds. Amura Dikgomo ke mofenyi mo letlhakorela ba dingwaga tse di lesome le bosupa go ya go tse di masome a mabedi le bone ka nako ya 11 minutes 29 seconds. Letlhakore la 800 meter freestyle le fentswe ke setlhopha sa DMSS Gators Swimming Club ka dintlha di le masome a supa le bosupa ba longwa serota ke sa Propeller Swimming Club mo letlhakoreng leo le ne le kgaogantswe ka dingwaga tsa lesome le bongwe go tsena go tsa di masome a mabedi le bone. Kgaisano eo ya malatsi a matlhano e tla bokutlong ka Sontaga. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Farotswelela re tsena mo go tsa FNB premiership setlhopha sa Jolen Galaxy le sa Charibe FC di tshamekele maleka a nno setlhopha mo motshamekong wa ligi ya FNB premiership week 11 ono mo tshamekelwa kwa lebaleng la Francistown City Council. Maduo a tlogela setlhopha sa Jolen Galaxy se le mo maemong a bone ka dintlha di lesome le bongwe fa setlhopha sa Charibe FC se santse se le mo maemong a bolesome le botlhano. Mo motshamekong ye mengwe e sa tswang go wela setlhopha sa Matebele FC se feditse motshameko wa bone ka maleka a lefela setlhopha kgatlhanong le sa Flamingo Santos fa setlhopha sa NAKO United se ngangane maleka a nno setlhopha le sa Security Systems. Setlhopha sa Flamingo se palelane le sa VTM FC ka maleka a dinotse tharo. Setlhopha sa Township Rollers se fentse setlhopha sa Morupile Wanderers ka dinotse pedi go ile nngwe. Mo motshamekong o tsweletseng setlhopha sa Extension Gunners le sa Orapa United di santse di ngangane ka maleka a lefela setlhopha. Mme ka gore a lo re kgantsa metshameko tsa nako eno di boela ka tsela e ntseng jalo wetso a re bo re kopana kgante jana ka nako ya bofere bongwe jaaka tlabe go dineela gape e le ka puo ya Seesimane ka sone sebaka a re bo re gakola ditlhogo gape le Benson. Kampani ya Lucara ya kgolelwa go dirisa maranyane a kwa godimo go epa ditemane. Leloko la Palamente ya maitibolo ya lefatshe leno re Kenneth Nkhwa a tlhokagala a le dingwaga di le masome a herambongwe le bosupa. Fa mo go tsa metshameko JD Chilisa a gapa tlotla ya monogae ya go thuma ya 800 meters freestyle swimming. Wetso ne di lekalo di kgantsa phirimaneng ya tsatsi la laboraro ga nko di hela nako gangwe le gape ke yone ya bonyi e le mapifi mme re a kwela kwa go batepolo api go utlwa ka maemo a bosa mongwe le mongwe wa iponna go bollo a reno metsi a nne kagiso. Madume ba gaetso amogela seema sa loape le stisediwa ke o bakeng Casper Mataki. Tsela gompieno thotse go thibile ka bontlha bongwe lefatshe ka bophara mme bile le mogote o santse o ntse o tsweletse o ikutotsa mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno segolo bogolo jang mo dikgaolong tsa kgalagadi
Lekgare le Bokone Botlhaba. Re gatisitse 42 kwa Tsabo, 40 kwa Veda, fa kwa Sewer Town le Tlhakane, Francis Town Selibe Phiko le Tshane gone re gatisitse 30 le Boferabong. Mme ha re lebella pula e gatisitswe mosono ka nako ya Boferabedi, re gatisitse 20 kwa Kgomokasitwa Primary School ga mmogo le Thamaga Police. Lesome le botlhano kwa Ramaphatle Primary School, Boferabedi kwa Mogorosi Primary School, botlhano kwa Passolt Border Post ga mmogo le Chadibe Kgota, bobedi kwa Kazungula Primary School le Kwenasereto Junior Secondary School. Kwa Kasane International Airport gone re gatisitse marothodi go timetsa motlhala a dinonyana. Mme re lebella Setswanselape mo maitseboa gompieno se supa ga go bonala maru mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno. Mme ebile maru ana mmalo motalo re sofetse re gongwa ka duma kgotsane sa pula bosigo ntšong. Ha re lebella mo tsetseng le la bone re sofetse re go thibe ka bontlhabongwe lefatshe ka bophara ka kgonagalo ya pula diphefo le dikgadima mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno kwa nteng ga mo dikgaolong tsa Legare le Bokone Bothaba. Godimo ga moo santse re ntse re solofetse diphefo tse di masheta mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo setšhaba se rute gore se ipaballe mo diphefong tse. Ha re lebella mo maphakele re sofetse go ikutwetsa go le mogote lefatshe ka bophara. Mogote wa magare ga 20 kwa Jwane go yang kwa 25 le botlhano kwa Selibe Phikwe, Mau ga mmogo le kwa Gumara. Ha re lebella mo tshokologo go dikgaolong tsa gantsi Kgalagadi le Borwa re sofetse go ikutwetsa go le mogote thata wa magare ga 36 kwa Jwane go yang kwa 30 le Boferabedi kwa gantsi. Fa dikgaolo tse dingwe ka bontsi tsa lefatshe leno re sofetse go ikutwetsa go le mogote o feteletseng o magare ga 30 le Boferabongwe kwa Gaborone go yang kwa 40 kwa Kasane. Ka jalo setšhaba se rute re se itlhokomele mo mogoteng o. Ha re lebella ditoropo dingwe mo Africa re sofetse re ko Antananarivo, Gqeberha le Cape Town go thibe ka bontlhabong. Ka selekano sa mogote sa 25 le botlhano kwa Antananarivo ga mmogo le kwa Gqeberha. Ka Windhoek le Luanda re sofetse le gone go thibile ka bontlhabong ka kgonagalo ya pula diphefo le dikgadimo. Ko Dar es Salaam le Nairobi le gone re sofetse go thibe ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula. Ka selekano sa mogote sa 31 kwa Dar es Salaam, kwa Luanda gone ka 20 le Boferabong. Mme ha re lebella ditoropo dingwe tse di ko bokone ja Africa ko Addis Ababa le Cairo re sofetse go bana le dibata tsa maru go apogile kwa Khartoum, Tripoli le kwa N'Djamena. Kwa Rabat le Monrovia re sofetse go thibe ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula. Ka selemo sa mogote sa 22 kwa Addis Ababa, kwa Tripoli gone ka 20 le Boferabong. Ke gone go themone ke go tshwaretse go tswa kwa Topoloapi a nne Boroko. Thank you for staying with us here on Botswana Tonight. Botswana Examinations Council, BEC, has announced that the primary school leaving examinations, PSLE, results will be released next week. BEC's Deputy Chief Executive Officer, Dr. Bathsheba Mbongwe, made the announcement during a media briefing today. This year, 2024, we had a total of 135,404 in total across 3 levels. 3 levels being Botswana